Dong Galang Lavarias, yung kay kayo pong Arsobispo, kay Tiki San Fernando, ating radyo ng Archdiocese sa San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kim pamangadi, kim panalangin, para kayong daratang halalan. Kilakinig pa, ang poning anak, ang poning banal Espiritu. Amen. Manalangin tamo, ban kayong daratang pambansa, ang pampang lokal halalan, yung tunay mag-ari, yapining kaburyanan ng Diyos, amamantabi ka rin sa blang bansa. Abi-abet ang ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo. Iligtas mo kami, Ginoo. Kim pamamilit, pamamatakot, karahasan, ampong terorismo, Iligtas mo kami, Ginoo. kim pamanloko, pamaglaram, ampong pamagbaluktot, king katutuan, Iligtas mo kami, Ginoo. kim pamanyuhol, kasakiman, ampong sabwatan, ban makapambirait, Iligtas mo kami, Ginoo. king sablang mali, king pamaglinlang ampong makitid panlalawe, Iligtas mo kami, Ginoo. king pamagbanta, pamamatakot, ampong kapanyiran, apamangamano. Iligtas mo kami, Ginoo. Abi-abi tamong ipanalangin ngayon at sabihan tamo, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning konsyensya mi, yung gawan tunay tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning kapayapan, ding kekaldan, yung mga ibabo, aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning dignidad ng tao, yung parating galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banding maluka, ampong mayna, ilareng migit miyunang mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamanyese, king kalikasan, milako, king pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Bamin pamisan metong, yung mamyedalan, king daklat na ning kapayapan, ampong katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banin banalatakot king Diyos, at lugod ka ring kalupang tao, yung maging tuntunan na ring magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tao. Pasuling kaladwami, ampong talapagligtas ng metro sikluban, yung politika, yung pigkalub mo kay kami. Meto nga panagkat, ban sumuyo ka ring sabla, ampong dagol king kabanalan. Antabayanan mo yung politika king bansami, anto mo yung pamanantabi mo kay kami. Mananunasan ang yung pamanantabi mi king politika, para karing botante ampong kandidato, mamaya parangal king malalagyum, at makasaw ban sumulong kami king kabanalan, manggaman king alanganga. Amen. Ilaginig pa ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Miyabi-abi tamong maglakbe ang timong meto nga banal a kapulungan kaya ning banal a espiritu. O ning panagkat na kekatamo ning Synod on Synodality. Ating kekatamong Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, makasunduyang makisan metong kaniting kapanyawsan ng Santo Papa Francisco. Kaugnyan na niti, agkatanda kayo pong makiramdam, manalbe at makisan metong king metong nga programang panimunan ning kekatamong Arsobispo, ing lubos kagalang-galang Florentino G. Lavarias, DD, ing makiramdam, Archdiocese of San Fernando Synod on Synodality online listening session. Abayan tayo ing kekatamong Arsobispo, king pamakiramdam na karing kekatamong kapatad, kareting makatuking aldo, king oras alas 7 ning bengi. Live tayo nga panalben king Facebook page ning Archdiocese tamo at ning kekatamong radyo at apakiramdaman tayo naman king radyo mismo. King istasyon ning Archdiocese tamong DWBL 91.9 Bright FM. Ibat king chapel ning kekatamong radyo. Mayo asais aldo Viernes, kaya bering kapatad tang kayanakan. Mayo a 11 aldo Miyerkules, kaya bering kapatad tang aliwa kasalpantayanan. Mayo a 13 aldo Viernes, kaya bering kapatad tang malukang talapagobra. Kaya bering kekatamong Arsobispo, makiramdam tamo,
Waling abi-abi agnanagnan alang malalakwan king banal a kapulungan. Ini po ingke kayong kakaluguran, akayan tabi king pamagaral king Biblia, Reverend Father Among Jess B. Layug Jr. Ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Malugod yung makyabe king kapag masusyanan ning aldo ng kebaitan ning kikatamong kapatid, Reverend Father Enrico de Guzman, kaniting kalimang aldo ning bulan na ning Mayo. Ini po yung kayong Talasuyo, Florentino Galang Lavarias, Arsibuspuna ning San Fernando, Pampanga. Bright light sumama, isang paniniwala, sa Diyos nagtitiwala. Enjoy life, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Enjoy life, 91.9, friends tayo. Ilagringig pa ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Tumula ka, O Reyna ng Banwa. Alleluia. Pauli ng meging karapat-dapat kang mibait kaya. Alleluia. Sinubli ang mebye anting ingkikas na. Alleluia. Ipanalangin mo king Diyos. Alleluia. Magsaya ka at tumula, O Birhen Maria. Alleluia. Uling tutong sinubli ang mebye ing Ginong. Alleluia. Manalangin tamo, O Diyos, aking uli ning pangasubli ng mebye, ning ginuming Jesucristo ang anak mo, pigkalob mo pong pepatulan, ing mabilog ayato. Apakirasan mi naman sanang nabangnan, ing ligaya ning bialang kapupusan, king kapamilatan ning Birhen Maria ang induna. King uli na namang Jesucristo ginumi. Amen. Kilaguningig pa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. This is DWBL-FM 91.9, a proud member of the Catholic Media Network. Coming to you live from the news desk of DWBL-FM 91.9. This is Bright Light News. Maya Pogto, iniing Bright Light News. Pami patuknag, King Isabong, pinugayan ning CBCP.
pinugayan na ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ing pamipatuknang ng Presidente Rodrigo Duterte king online sabong o e-sabong. Agpangkang Buwak Marinduque Bishop Marcelino Antonio Maralit, CBCP Episcopal Commission on Social Communication Chairman, pepakit na ning desisyon ning Presidente ing pamika ating masabal para karing pamilya at taong negatibong may apektuan ning e-sabong. Pamanalakaran ng Bishop Maralit, kapilan man alang mayap a idala ing pangawili king sugal at ahigitan ning benepisyo king buwis ibat king e-sabong a atatanggap ning gobyerno ing pangasirang delamiti king lipunan. Panalangin na ning obispo a manano na sanang pasibayong makatalakad ibat king pangasakab ding mewili king sugal at apaintun ning karelang kamag-anak ding mawalang tao. At tanda ng iba't karing may adik king sugal, minabot mo naman king 34 a katao ing mawala a magkaugne king e-sabong agpangking Philippine National Police. At ako po Ichinchinnugid, Maya Pogtu. This is Brightlight News. This is the WBL-FM 91.9, a proud member of the Catholic Media Network. Masayang panugtuan, kenilat pilasan at pigunaman, ring turuning pisamban, keni King, Kwentuhang Katoliko. Happy Thursday po kaya kayungan. Kumusta kayo po? Kakaluguran, kakwentuhan. Kaya beta mo po kening kakatang programa ing Kwentuhang Katoliko. Iti po ing programa na ning kakatamong Commission on Catechesis ning Archdiocese ning San Fernando. Kini mo naman po keng kakatang radio ning Archdiocese DWBL 91.9 Bright FM. Malaos ko po, ili po yung kakayong kakwentuhan, kayabe kakaluguran, kayabe maglakbe king kakatamo pong kasal pantayanan ing pamakiramdam at pamipapanantabe in the spirit of synodality. Yamong monyo po ini ing kakayong kayabe kening programa at syempre kambi ning kakatamo pong bossing Reverend Father Robert Bong D. Feliciano, our director and the parish priest of San Jose Malino in Mexico, at syempre our committed and very faithful companions ken pong opisina na ning ACC, Commission on Catechesis, at ALFI, Lay Formation Institute, Brother Charles Henry C. Espiritu at Ati Ruti. At syempre po, our beloved professors, teachers ken pong kakatamong Lay Formation Institute at tingkakatamo pong megaral at magaral pa. Tingkakatamo pong katekista at gana po laganasan tanala ding magobra king biya kasal pantayanan kening pakamalan tamong Archdiocese ning San Fernando. Our priests, our parish priests, and all those who are working in the different offices of our Archdiocese. Abayan nyo kayo po, kening metong espesyal, pamagpresenta kaya kayo, pamagkwento kaya kayo, ulingin ni pong aldoyti ating maulagang kaganapan king parokya ng San Agustin, karin po king Lubao, po, ing mumunang diling parokya at tinanggap kapamilatana, tinggap nening kapampangan ing kasalpantayanan Katolika, 45 apataralan at 50 banwa na po. Nung anyang milaba sa banwa, mig 500 years tamo, king pamananggap, king ebanghelyo, anapin pong Pope Francis, you received the joy of the gospel 500 years ago, 2021, 1521, 2021, ngini naman po, Pampanga is celebrating the 450th ulim pong 1572 ya po metanggap at yan po yung pipagkwentuhan tamo makananuya itang aldo anong nudi na tangla ding misyonero at mitatagya po ing mumunang diling parokya ketiking Kapampangan ing parokya ng San Agustin karin king Lubao. So maswelo la po, mapalad la po ding tao Lubao, uling kasanmetong ya po ngining aldoyti ing Archdiocese kaniting mahulagang pamanalala at pamagmasusi. Kaya kayungan po, sana
kaba po nga mipapagkwento tamo tungkol kening istoryang malapit na malapit king puso tamo, the story of the faith in Pampanga. Ne po, sana lalo kayo pong maging magana king kayong panugtuan o king kayong pamagpainawa. It's midday, metong pang half of the day ing katangarapan. Sana po magsilbi ang pampasikan, inspirasyon ining kakatamong kwentuhang Katoliko kaya kayo nga. Brother Charles? Maya paugto po, kakaluguran na avid listeners at avid viewers king Facebook Live at abayan nyo kepo king kwentuhang Katoliko kaniti pong kaugtuan. Charles po ini. So, potangkat pa na po na Charles, sinaguli. Kabilis po itang anunsyo. Ngani po, may pagmasusya niya po, tapalimunanan ng kakatang arsobispo at tingkaparian at syempre with Father Emiliano Dizon and Father Lodimer Mangune Karin, King Parokyanang San Agustin Lubao, the cradle of Christianity in Pampanga. Ne po? So, para po lalo tapang dakal, may papagkwento, ne po, celebrating this milestone in the history of Catholicism in Pampanga, ne po, oreni po rin kakatamong numero, batang lalong mebeyabe, laganas, ining kakatamong pamikakaluguran kang Kristo, king kwentuhang Katoliko, oreni po rin kakatamong maulagang numero, our text line numbers, our media platforms, at syempre po, din kakatang account numbers para king Saupio. Dempong Globe 0915-954-1303. Ding Smart po 0918-351-8282. At ding Sun Cellular 0942-357-4268. At maka-live ke po king Facebook, malyari kayo pong manalbe. Akit ye po ing video king page tamo. Inya paki-like, i-follow at i-share ye po ing Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. At kareta pong manalbe ng ening kasalukuyan, paki-share ye po ing Facebook Live. Bandara kaltapong mipak kwento. At pakibanggit yun na yarin po ing kayong parokyang Kabibilangan, Ban Kanita, adinan taya namang maya pa oras ing kayo pong parokya. Paki-follow yo kami po king Twitter at radio_ASF at king Instagram po at ASF Radios. Para po karing bisang pa-advertise king radyo tamo, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At karen naman pong bisang mag-donate para king radyo ning Arkidiocese tamo, malyari yo pong ipadala king GCash account number 0905-319-4871. Ang makilagyo pong Joseph Mary Bakay. Kabang deta pong BPI at BDO accounts, maka-flash la po king screen at makabili king description ning Facebook Live. Kareta pong manalbe online. Dakal pong dakala salamat at ipamalita tayo po karing aliwa pang tawo, ayatin tamo pong radyo, ating pong kwentuhang Katoliko, amakasawop king kakatamong biekasal pantayanan. Ban kanita po, lalo la pang dakal, ding kakatamong kakaluguran. At dakal pong salamat king many muna, king kakatamo pong 11 a.m. amisa po kay king chapel na ning radyo. Kaniti pong Thursday of the third Sunday of Easter. Ing kakatamo pong kakaluguran, director na po ning Bahay Pag-ibig keti San Fernando at munting tahanan ng Nazareth king Mabalacat City, Reverend Father Ricarty D. Macalino. Dakal pong salamat among Carty and greetings po karing staff at supuking Bahay Pag-ibig ang popuking munting tahanan ng Nazareth. Ingat pa uli mo. Stay safe. Take care. Happy birthday po king Kura Paroko ning Sacred Heart of Jesus Parish, King Tela Bastagan, City of San Fernando. Our kuya in the Reverend vicariate. Father Enrico de Guzman. Father Eric Among po. Eric. Happy birthday Metong po. ka rin kuya, mi Charles, can vicariate. Happy birthday po. Love you po, among. And today also we remember in our prayers the memory of His Excellency, the Most Reverend Emilio Sinense Didi. Death anniversary na pong Most Reverend Emilio Sinense. Thank you for this legacy of this bishop.
And of course, makisan metong yapu ing kakatamong radyo, King Mabiluga Archdiocese ning San Fernando, Pampanga at King Lalawigang Kapampangan, King Pamagmasusi na po ning 450th year of Christianity in Pampanga, 1572 to 2022. Lalo na po karing kakaluguran tamo King St. Augustine Parish Church, Lubao, Pampanga. Luwidya ing kakatamong Kasal Pantayanan at Luwidla po ring Kapampangan. Nuwan tawong Kapampangan. At nandin pong abak, may ganap yan naman po itang unveiling of the marker, keta pong 8 a.m. Mass, presided by Apo Seto, karin po King Lubao. At inala pong masses nandin at 6 a.m. and then itang 8 a.m. Tinang morning event na, Charles. Unveiling of the marker na po. Nyamaya pa oras po karing kapatad ngeni at supo ngeni King Lubao na po. At Thank you po. maya pa oras mo naman po karing makayantabe na po kaya katamo ngening kaorasan na po. Happy viewing po kang Sandy Belches and from Lita Guanlao. Mabilit. Among dakal kung salamat king Opo. pangadiyo king kapatad i Josie at ako po. Thank you for your blessing. Opo. Prayers for your safe and safety and take care always. Miss you and we love you. Have a nice day po kanunga ng small sister. Mingat kayo po king pamanuliyo at mapali po kanunga. Excited na lang kasi muntaya ka rin ni Malit King Australia. Small sister, love you, take care, Suzette, and Winter and Carmela. From Nes Gomez Zablan, greetings Arigato, po king gozaimasu. beloved San Matias Apostol Parish Priest ni po at host na po ng KLNJ every Friday night at 7:30. Yamong Kao, nepo, busy po yamong uling fiesta King San Matias. May 14, Charles. At thank you po King Meaningful Homily and the Exorcism Prayers of Among Ricarty Macalino. From Early Garcia, thank you po ketang Misa at Exorcism and Healing Prayers of Among Carti Macalino. Thank you for our topic today regarding the celebration of the 450th anniversary of our Christianity in Pampanga. Opo, yes. We are always praying for your good health and safety and to all listeners and the radio station staff. Mipangadita mo po. Ipangadita po. From Giovanni Carlo El Primo, miss you po kanu and among abeye po pala, iamong Arnold Napon. Opo, King Mexico. Among Arnie and Mexico, Rivera, salamat. And pila na mo pong Aldo, magfiesta na kami po. Yes, Good Shepherd Sunday. At mag-election na din po. Ayan. At mimingat at may pangadi po. Stay safe po. Kareng kakatamong kapatad, Parish Pastoral Council for Responsible Voting. And from Chodi Daklan, Blessed Thursday po, viewing from Candaba. Kabalen, Charles. And nga na po Giovanni, ing sounds ko po kano, okay naman ing sound ko ne. Hello, mic test. Ing sounds ko kano nga na. Eko pa po tayong audio, ayan. Anyway, hello. mag-break tamo pa po, pakiramdaman tala paring mapilan apaganaka, ampo po ing kantang Gandang Sinauna at Sariwa by Bukas Palad. Miyabi-abi tamong maglakbe ang timong meto nga banal la kapulungan kaya bening banal la espiritu. O ning panagkat na kekatamo ning Synod on Synodality at ing kekatamong Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, makasunduyang makisan metong kaniting kapanyawsan ng Santo Papa Francisco. Kaugnay na niti, agkatanda kayo pong makiramdam, manalbe at makisan metong king metong nga programang panimunan ning kekatamong Arsobispo, ing lubos kagalang-galang Florentino G. Lavarias, DD, ing makiramdam. Archdiocese of San Fernando Synod on Synodality online listening session. Abayan tayo ing kekatamong Arsobispo, king pamakiramdam na karing kekatamong kapatad, kareting makatuking Aldo, king oras 7 ning bengi. Live tayo nga panalben king Facebook page ning Archdiocese tamo at ning kekatamong radyo at apakiramdaman tayo naman king radyo mismo. King istasyon ning Archdiocese tamong DWBL 91.9 Bright FM.
Ibat King Chapel ning kakatamong radyo. Mayo asais aldo Viernes, kaya bering kapatid tang kayanakan. Mayo a 11 aldo Miyerkules, kaya bering kapatid tang aliwa kasalpantayanan. Mayo a 13 aldo Viernes, kaya bering kapatid tang malukang talapagobra. Kaya bering kakatamong arsobispo, makiramdam tamo, huling abe-abe agnanagnan alang malalakwan king banal a kapulungan. Ini po inke kayong kakaluguran, akayan tabi o king pamagaral king Biblia, Reverend Father Among Jess B. Layug Jr. Kahapon ngayon, bukas, tayo'y tumawag sa nasa itaas. Ang pagbabago ay hindi malayo, basta kapit kamay at kapit puso. Diyos, bayan at kapwa ang ating sandigan, magkasama tayong lumalaban. Bayan sulong na, laban ay iyong gagawin sila. Para iyong angkot, bayan sila. Ang hangarin, manalig ka tayo magkasama. Bayan sulong na. Sabay ng sikap mo, susulong tayo. Metro Pacific Investments Corporation. Pagbalikan po yung kayong kwentuhang Katoliko on this very special episode dedicated to the arrival of Christianity and of course the establishment of the first ever parish, Catholic parish in the diocese. Ayan pa po diocese kanta, as we will see, maging diocese tapa mo po in the 1970s and 60s, and then eventually we became an archdiocese. Nyapin po rin ang duwatang building keni, ang Mississippi na po, DSF, ASF. Ini pong building na ning radyo, nung nukal niya po yung radyo, mitatagya po Diocese of San Fernando Tapa, DSF. At anya pong maging archdiocese tamo, this adjacent building beside us was also constructed later, very much later, nyapin po ASF building nepo, Archdiocese of San Fernando. So, Charles, thank you. Kaya pong source tamo, let me acknowledge po rodrigosicat.wordpress.com. Yan po yung author na po ninikatang article on the history of Lubao. Ing po muna kung diling abalo, anyang magaral kay pakay kasaysayan dereng balen, kay ti Pampanga, to name a few, Charles, balo mong ing minalin, iba siya po kanu king Minalinda de las Mujeres. Dakal kanong mga lagong babay. So, Minalin, ito po yung dimdam, po, tiro da kaya kami. Ing porak, ba siya kanu kay nga manong purak, a certain kind of plant. Angeles, the old name of Angeles is Kuliat, po. And kandabat yan, dating laguin. Kandawe. So, Lubaho po ing balumi kanita, it means a low place. So, nga na po, it is derived from the indigenous word lubo, which means lubog, low, po. And baluta po, Lubao is truly low in kanyang gabon, po. Muddy and always subject to floodings. Uling makaleleya po keng ilog until the word lubo or lubaho, evolved into what we now call Lubao, po, the town's present name. So, the Austronesian word, I think it's a kind of language, is also associated with low or depressed elevation of the town. So, its ancient name po pala is baba, po, low, po. So, Lubao was a prosperous kingdom with an organized system of government with a strong military fortification. Anya pong datang laring Kastila. So, kaine po, it was a prosperous kingdom at niya pong system na po ning kapamahalan at ine mo naman pong military fortifications at dingdiratang kanita iapin po a familiar name kang history, Martin de Goiti, ang po Lieutenant Antonio Carvajal, selected Spanish soldiers, and of course, Augustinian friars. Baliyo po kapilanine, they set foot for the first time to conquer Lubao
please try to recall, September 14, 1571. Na po, so, dahil po rin mumunang tinuklo king kayarian of Santaya pong the Kingdom of Lubo. Anya pong September 14, 1571. Ing pong hari kanita, King Balen ay ni mayayaw siyang kapampangan, Datu Makabulos. Makabulos or Makabulo. Nya ating pong kapampangan na Makabulos, apelido na po. He is the last known kapampangan king. And the first kapampangan king, a native king, na tinanggap King Binyag. Makananong di detangkeng Cebu ne pori Meging Carlos ang papaywana Raha Humabon. So the Kapampangan counterpart of Raha Humabon is King Datu Natrahabat Datu Makabulos. Nepo, and hindi po, please listen to this. May binyagya at tinggap ni ing kasalpantayanan karening Agustinian missionaries at relegaluande pong nung karin King Cebu ing regalo da po yapining larawan ning Santo Niño ing Datu Makabulos ing tinggap na pong regalo. Take note po, September 14. Kanita pa pala Charles, nepo, may pagmasusya na ing September 14 as the Feast of the Triumph of the Cross. Nyapin po, tinggap ne ining krusipiho ngay ni iba't kaling misyonero, September 14, Feast of the Exaltation of the Cross, 1571, at inipong krusay ni, yapin po ing most very venerated image of the Holy Cross. No ka rin pa, king parokyanan ning kanakong kaklase, amig piyesta pa mo po anyang atres. May 3, that was Tuesday, Charles, ing Santa Cruz, Lubao. See, itapong krus at tinggap ng Datu Makabulos, it is enshrined and venerated and alwa eya mo po Charles, eya mo po historically tang krusaita nune very very ing kayang ing veneration uling the people of Lubao and even other communities regard it as a miraculous cross. Nepo, makahuluya, makapagkalub na ing masipit lang kayadwanan ding lalapit. So, Lubao, Maya Poras po, nandine pa didinan Maya Poras, Charles, ing Lubao, uling it is the cradle not only of Christianity but also of Kapampangan Christian civilization. Nepo, so, balo tala po ding pikabalwa na tao, iba't Lubao, of course, our former President, Aduala po, Diosdado P. Macapagal, and Gloria Macapagal Arroyo. And dito pong tanyag actors and actresses kanita, yung muna balo rin dyan, Rogelio and Jaime, yung mga tuwang Kapampangan balo na po ini, that deni pong sikat, ila po ring peka, kay kanita peka modern na ding-dong. They are Rogelio and Jaime de la Rosa brothers and movie director Gregorio Fernandez and others. Nepo, so o yan po ing kasalesaya na po ning makanano yung mi buklat nepo. Charles, kakwentuhan, lonyo po pansinan nyo po, there was no resistance. Alang amumori Datu Makabulos ang poring kayang tandaan tamo po, atine pong organized government, atine mo rin pong system of military system ne po, a strong military fortification, ulit tandaan tamo po, potanging lugal, lelayanda naman, there has to be fortifications to protect it from pirates and nung ninureng magdalang kaguluan ne po. So, karatang da po, so dinatang la po rin Spanish missionaries, Agustinians, September 14, 1571, efforts were already made by its friars. So kaya rin na pong may binyag Datu Makabulos, ang po yung kayang pamilya, bigumpisa na po ing pamipalaganap keng kasalpantayanan
Kristiyano. So, pakiramdaman tayo po ini kasanting abaloy ni kakwentuhan ne po. So, miras na po ring Agustinian Missionaries sa September 14 at migumpisano pong manaral, palaganap ing kasalpantayanan at baloy po ing pisamban kapilya minunaya pong mitalakad karin king common niya pong ang lagyoy ni kareng Kapampangan Barangays Paroba. Paroba, yes. And it's Lakeshore, yan po pala yung bulsabyan. Yung Lakeshore ngayon, social na yan po Paroba. So, the village of Gato or Gato, ne po, baliw puno na ano yung baliw ngayon po tating makiramdam kaya katamo, yung Barangay Santa Catalina. So, karin niya po minunang mitalakad ing kapilyang Katoliko. Karin king Gato or Gato, king Barangay Santa Catalina. Using local materials. Ing pisamban mitalakadya with a light structures of wood, bamboos, and touch nipa. Makanya lang minunang pisamban ne Charles. Itang ulipin pong agaran po ing kapag nasandaring ding paring Agustiniano na magumpisa king karelang mission. So, ayo po isipan na tabing-tambing metong yang maragula batong pisamban ing mitalakad no. Using indigenous materials nepo, kabias ng darening minunang menalakad darene, dutong, kwayan at nipa. Fray Juan Gallegos. Kaya na po siyempre ing metong ataong balot aking kasaysayan Martin de Goiti. Talakad po ing kapilya o bisitas karin po keng Santa Catalina. Anya pong on May 3, 1572, few months after its construction, tinggap na po ning lonyo po yung katang pigmulan. May aprobaya po itang kapilya karin king Santa Catalina, the old name is Gato, at meging bisitas na katamo po ning Tondo, king Manila. So, po kasi malyaring kabunya mo mitalakad itang pisamban at ala pong sasakop kalimbawa po, ngayon italakad ming parokya, sigurado nga ting sasakop Balen. Of course, so all the parishes now are within the jurisdiction of the Archdiocese of San Fernando. Suling etapa po diocese, we were not yet constituted sa the diocese in 450 years ago. In Lubao, maging bisita ne po ning Tondo. Ne po, this acceptance actually officially marks the foundation of the church. So, atin yung Foundation Day, Charles, May 3, 1572. Yapin po yung piyesta na ning Santa Cruz. Ne po? So, the church, at kayagna na po ning pangapundar foundation of the Church of the Parish of Lubao, po parokya as bisita of the official recognition of this jurisdiction ni pong karin kay Santa Catalina anong nuyamita lakad ing bisitas ning bilang sasakupa na ning Tondo Archdiocese of kasi just imagine Charles ing Tondo ing bisitas na Chuyalu. Uling sakop na katamo po ning Archdiocese ning Manila. Po. So at kayagna na po ning pangatanggap na ning bisita ng Santa Catalina bilang sakop na ning Tondo, king Manila, mitalakadya naman po ing during the same year, 1572, the Church of Betis was annexed to Lubao. Kukwento na pong among Emil ini, kaya anyang bigbisa kami po keng Lubao, na ing kumbinto na ning Betis, ing primary purpose na po was to welcome visitors, pari, papunta mo namang mag-serve king Lubao, San Agustin. So, the Church of Betis was annexed to Lubao, although eventually, Kawaniya
mo naman, Nepo. So, and then 1572, we continue with the story. Very important po that 30 years later, so kakwentuhan, pigmula po ing kasalpantayanan, ing lagana pini, kapamilatan na po ning pamitalakad ketang, so makasaysayan niya po itang ing Santa Catalina, Lubao. Actually, Mong, kaya Oo. kaya katamong information from the CBCP. Yes. Ita palang marker ame unveil nandin, may biliya po ketang Santa Catalina Yes, Chapel. yes. Ayan, karinya po may Very unveil good. nanding abak. Uling ka rin po talaga bigmula. Mhm. Ngayon po, ulipin pong Lake Shoria, Parobaya, paratiya pong mihalbugan. Paratiya pong mituturan albug. Lalo na Lubao, mababaya po yung lugar. Very prone to flooding niya. So 30 years after the foundation, continuous floods that swept Santa Catalina. At ating yung picture, Charles, sa tingnan sana. The church was transferred to its present location, which is, take note of this na po kakwentuhan, ing parokya na ning San Agustin, which is the church itself, ing kayang baryo, yapining San Nicolas. Yapin po, magpiestaya ing San Agustin, pero ing makalugal yung Pisamban, kayang mismong baryo na ning San Nicolas. As anya naman pong kasanting itang bisitas king San Nicolas na po, king Lubao. So, at makatula po, ating balen po na ating San Nicolas the First at ating San Nicolas the Second. Then pong Agustinians, ing akit mo po nung panigaralan tamo, laganas po halos karelang pinta na balen. Delare po ing debosyon kang apong kulas. Siguro po, quickly counting, mas dakalya pa po yata baryong San Nicolas kesa kang San Agustin. Ang pupakang Santa Monica, halos atinlangan pong San Nicolas ding balen. Kaipin po, ay meto nga San Nicolas, at pang kaduwang sa Smanas, San Nicolas 1 and 2. Yan po, Lubao. At niya pong San Nicolas 1 and 2. Na po, so, mitalakadya po ka rin at ing Cura Parroco, for the record, is Father Mateo Peralta, 1602. He was the parish priest. And then, he was the one who started constructing the church. Pati mo naman ka rin King Santa Catalina. So, itang nearby river ka rin, which served as the landing area of the friars, was called Sapang Pari. Uling ka rin lang po kanong titipa. So, lilikas king bangkareng pari, pota pong mumuntala king Santa Catalina, kitang lugar Sapang Pari. So, masanting po na bangkitan tamo na ining kukwento mi kaya kayo, midila ne pong it has been, set on stone or marker. Kitang pangakabit na nitang marker nandin King Santa Catalina Chapel. Sana makapagbisita ta ka rin. Charles, ulipin pong karin the narrative, the history is consistent na it was the first were the missionaries and of course the Spanish mig-conquer karin la po mino ng mig-set foot karin po kang Santa Catalina at after 30 years milipat siya po king present location na. At makalungkot po pero we're hopeful and joyful na ini pong makasaysayang Pisamban, the oldest na po in 1613 is the imagine it took 11 years, Charles. Kasi po kanita kakwentuhan, potang patalakad na po rin yung ama na tamong colonial churches. Manaya ka po, mabilang ka po talagang banwa, bayo datanging ayuda. Po, of course, kailangan po ing pera
And you could imagine how long it took for the communication to travel, the papers, the approval, na po reta pong retang sa tambo pong Patronato Real na to build the churches. So in 1613, Francisco Coronel, the parish priest, started the construction of the present church with stronger and more solid materials. Abanggit ko pinpunan din, anya pong minayon, Charles, 2019, April 2019, 3 years ago, metong ya po karing may puruhan ing pisambanan ng Lubao. At ni saraya po for a long time. At anyang mi buklat ya, itamo pong harap, itamo pong middle part, na ere po pwedeng taginan itang harap. Ikit kepa po itang kayang, itang malamo itang corona na ning belfry, talaga pong, at ilang house ka rin may siraya po talaga ita. Akit mo yung ruins, may nga balag na anyang kayari na po ni ngayon. Po. So, 1613 po, may talakad dya ing Pisamban at ita po minayon and so on and so forth. So, today, on a very special day, emuitang balikan tamo'y milabas. Noon lawantayeng milabas bang kanita, lalo tapang isundo. Lalo na po, ing panahon na ini, at syuta mo kayong panahon, lalakad tamo kayong panahon na ning synodality. Po? So, any insight on this special day, Charles? Dagdagan tala po ding information po. In pong Augustinian province of the Most Holy Name of Jesus of the Philippines po. So, ni-recognize na la po rin ng celebrations areni. So, in Augustinian history, May 3, 1572. So, atin la pong kayagnan po. First in Convento del Santísimo Nombre de Jesus in Tondo, Manila. Po, in Pisambana po ning Santo Niño de Tondo. And then, in Pungking Lubao, which is Convento de San Agustin de Lubao. Ingamos na po. And kay Sabelang mita lakad din, Charles. 450 years langan po din, po. Convento de Apostol Santiago el Mayor in Betis. Po. Convento de San Juan Bautista in Kalumpit, Bulacan. Po. And then Convento de la Inmaculada Concepcion in Ogtong or Oton, Iloilo. And then Convento de San Martin Obispo in Taal, Batangas. Convento de Nuestra Señora de la Concepcion in Pasig City. And Convento de San Agustin de Bay or de Bahi in Bay, Laguna. Po. At kaybat po in Convento de Santa Monica de Panay in Panay, Capiz. Po. So, Agna-nagnan la po. Atin niya pong kay Kenny, nga na po ning karelang description po. So, second provincial chapter of the province po. 10 religious friars met in a chapter at the convent of Manila and elected Father Martin de Rada as friar provincial. Fray Juan de Alva was elected the prior of the convent of Manila. Fray Alonso Jimenez became the prior of the convent in Cebu, while Fray Alonso de Alvarado became the prior of the Tondo convent. All of the friars participated in the chapter. And then the chapter also established the following, already po. Number 1, the convent of Manila was declared as a convent and as the principal base of the province, naming it as the chapter house or the Casa Capitular. Its titular was the conversion of St. Paul. And then second, Tondo was given a convent under the patronage of the Most Holy Name of Jesus. And then 3, the convent of Ogtong, now Oton, in Iloilo was erected under the patronage of the Immaculate Conception. Number 4, the convent of Lubao in Pampanga was placed under the advocacy of our Father Saint Augustine. It was originally to become a house of study and the chapter house. And then 5th, a convent was erected in Betis, also in Pampanga, under the advocacy of Apostol Santiago el Mayor. And then 6, a convent in Kalumpit, Bulacan was erected under the protection of San Juan Bautista.
7, a house was established in Baco, Mindoro, and the ministers in the island of Mindoro were also admitted to the chapter. And then 8, the ministry in the river Araut and in the Dumangas area, which according to the previous chapter should have been established as ministries, were not pursued due to some existing difficulties. And then 9, Father Diego de Herrera was tasked to go to Spain to inform the king of the state of the island. So, the convents of Taal, Pasig, Bay, and Panay, although not listed, were also established during that chapter, as evidenced by some Augustinian works such as Fray Gaspar de San Agustin's Conquistas de las Islas Filipinas, Fray Juan de Medina's Historia de los Sucesos de la De los Orden Sucesos. de Agustin. San Agustin de Yes. estas Islas Filipinas. The 1832 Mapa General de las Almas que administran los Padres Agustinos Calzados at then pa pong aliwang Spanish books ang makalagay kay ni po. So, mig-post niya po actually in Agustinian province of the Salamat Most po. Holy Name of Jesus of the Philippines to celebrate this 450 Milestone. years celebration. Charles Lon muna, before you will share your insight, very noticeable po, nung ka-systematic ding pari Agustino. Bakit po ngayo? Inunare pong telakad in convento. Lon yun Mas binunala pong may talakad kasi ila po maging bala mo formation house la naman din konvento at iya po ing maging si sentro po tang talakad na laretang Pisamban. So, mas pinunaya pang midi ng under the patronage of St. James itang konvento, pero eventually itang parish maging St. James siya naman po. Po. So, talaga pong this day also if the Augustinians of the Most Holy Name inacknowledge the Puyni, mas dapat nating kilalanin ang naging bahagi, no? God's instrument ang ating mga Augustinians noong 1572 and hopefully that is meaningfully and spiritually immortalized in the marker that was placed. I hope, Charles, kakwentuhan, total medyo pwede na mo rin gagalota mo. I hope our students, lalo na karikakatang Catholic schools, will be maging place to see naman itapong ni talagang lugar kay Santa Catalina. Santa Catalina, Lubao po ating mangutang Doon ka niya po yung Santa Catalina. Ako po pumunta Santa Catalina, Minalin. Kang Father Jason niya po ito. Your thought about this? Of course, we are grateful for the gift of faith na po. Kaya katamo pong Kapampangan. Kapampangan are known for the piety na po, the devotion, and we look back ni pong pamagumpisa na nitang piety and devotion na ita ne po kapamilatan na ning panyatang ning kasalpantayanan kete po king kakatamong lalawigan ne po. And of course, more than ketang being grateful, yapin itang pasulungan at palalaman tamo pa itang kasalpantayanan ating gapdaring pipumpunan tamo kanita at mipasa po kaya katamo at itamo naman ating tamo mo ring misyon ipasaya pa kareng tutuking henerasyon dareng Kapampangan. Ating metong Charles, amazing contribution da puring missionaries. Alawa mo po itang itapin, grateful tamo kitang faith, pero even our culture. Imagine na, kakwentuhan, ela po Kapampangan din, pero pegaralan din miya masamas, ing katamong amanong siswan. Ing metong pong peka maulagang utang at pasalamat takarela. Ila po rin minunang ginawa karing kakatamong diksyonaryo. Di kakatamong salita. Uling the best way to preserve a language is to write it. And to speak it of course. And to write it. At rin pong kakatamong Kapampangan literature. Ngayon ni Charles, nengkay, makatula, women no offense What maging common nga ni Charles, Kapampangan la, Pampangala makatukunang, Kapampangan la rin pengari da, o di nga anak da, managalog da. Apat sila mo ita, managalog la, kay ba't din naman mo pengari, makikitagal I hope we speak the language. Po. There is no inferior language. Your language is
the best language. If you're Kapampangan tamo, the best language is Kapampangan because it's our language. So, don't even think na English is superior to any language. No. That is a very wrong concept. O teka mo ta Japan, Charles. They don't they karelang produkto they talaga nung learn their language because for them it is the best language. So there is no inferior na you perceive that dialects, native languages are inferior to, universal, more common known international languages. No. So tinganak Kapampangan. Of course, it's good to learn English, to speak English, king obra, king pamagaral, but please, learn Kapampangan. Uling deling fraile sa reni, makanyanda katang liguran. They learned our language, they spoke our language, at they wrote in our language. Nepo, nung sigurong muntata mo kareng museums or centers na ng Agustinians, akit mo puren, how marvelous deni pong Spanish missionaries sa reni, that their love for our people, liguran da pati po kakatang salita. Peki baluanda. Sabi dapin Charles, kakwentuhan nga rin miyasawa, potami kalugod la, my mother is not a Kapampangan, Charles. She's an Ilocana. She came to Pampanga not knowing a single word in 1961. Kanyang kesal ni tatang ko, May 30 Fiesta San Fernando. But now, she can speak Kapampangan and you will not even suspect that she's an Ilocana. Ulipin pong she learned the language at uling teacher la po King San Fernando, then kautos na Kapampangan lang mestra niya, may asala naman po kay nga manong Kapampangan. So, Luwidia ing Kapampangan, Luwidia ing Kasalpantayanan Katolika, at tinggap tamo apataralan ng 50 banwana ing milabas. Luwidia ing Lubao, ang hiningal doiti, kasalmetong tamo king puso't isip, king kapurian king apong Ginoo, king regalo na ning kasalpantayanan. At Charles, kakwentuhan, lalo ya pa pong mibuay kasalpantayanan na yan, king pamanyundo. Siguro, every now and then, king kakatamo pong kwentuhang Katoliko, ngeni pong bigmula na ing pamangilala, king maulagang kapag masusya na iti, we will look at the churches, the parish churches, as sinunod, tinuki, kaya rin na po ning Lubao. Siyempre, Lubao, Betis, and Candama. 75. Mo. So, ipapagkwento ang tapo kay Charles. Any comments, Charles? From Dexter 8900, Blessed Thursday po kay kayo. At maya paugto po kay kayo. Maya paugto po. At karing aliwa pa pong makayantabe, king Facebook Live, kareni pong kayabe tamo Ife Castro, from Divine Mercy Parish, San Jose, Florida Blanca. Po. Yes. At from Nes Gomez Zablan, wapin po sobraya pong kabisi, iyamong kaw, napunpin po mig motorcade la po, megumpisa po ing novena ng Apong San Matias Apostol. At mamiesta ke po, King May 14, po. From Texter 5066, po. Usto po, ing observation nyo po, among, managalog ladeting Kapampangan na yan, kasi anyang year 2020, ding mapilan at talaturo, dapat kanu pakisabyan lang Tagalog or Pilipino, banta kanu misane lang Tagalog at malagwang mag-translate English, kareting anak. Pero ngayon kasalukuyan, deting ama nung Kapampangan, babalikan da nala po karing eskwela. God bless us po, iba't yakang Ed Cabrera. Yes. At happy viewing po kan Lota Garcia from Rockville, ang Helena S. Garcia, at nga na po, maya magrasyang ugto po kay kayo at karing ka KK Tamungan po.
At from Lota Garcia, ako po taga Minalin ko po. Taga Minalin po ako nga nan eh. Iketang nandin mong Minalinda. dakala mga lagumbaba yan. Abiya siguro kareta. At happy viewing po kang Maynard Pineda from the Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, Cabetican, Bacolor. Kangkong Jason Tabs, Maya Paugto po, Bright FM, and more power. More power, same to Happy you. viewing po kang Jeffrey Manansala, kang Meli David. Lady D, stay safe. From Maynard Pineda, nung eko po magkamali, among ing kabetikan mo po ing Mika Patron po kang San Nicolas de Tolentino, king kabilugan na Balen Bacolod. Pakikorek po Wow. nung atin pa pong aliwa. Alapin. Happy viewing kang Jane Sampang Evasco from MSCC, and from Peng Sikat, additional learning from you among regarding the 450th 50th. year Viva. of the Christianity and how they had been built. A blessed noon po kay kayo, best regards po to you both. Happy viewing po kang Thomas Zait Hi, Pogi Tom. Bautista, kang Cristel Relos. From Nes Gomez Zablan, tutupoy tamong love de po talaga ing language da in Japan. Yes. Pero po speaking of Kapampangan, mas panamdaman kay po ing pangadipag Kapampangan Yeah. niya po. Nga. Of course, it's our language. Happy viewing po kang Edith Ico at dem pong listeners king Santo Cristo del Perdon Parish, king Villa Julita Among Subdivision, Angel Amir. king City of San Fernando. Wow. Makanyan mo rin po king Apong Mama Kalulu Shrine, king Angeles Father Rafi. City. Po. At from Dalia Josafat Maninang, maya pakaugtuan po kay katamong ang makiramdam at makanyan mo rin karening aliwa na pa pong daraking Dalia ne po daraking na abisi na la po kanu king daratang abotohan ding keraklan ka ring God bless your malda, work. ne po. At bukas po kanu dakitan deya pong siru kaya kami keti po king San Isidro Minalin magfiesta po 15. Yes. At makanyan mo rin po, sana po makabawi king fiesta at masyadong maselan. Po. At makanyan mo rin po, happy viewing kang Melinda Carion Santos. Tita Melinda. From Lota Garcia, Minalin po meron ding San Nicolas. Yes, meron po. San Fernando, meron po. Lubao. From Aaron Angeles. Neil, last year po September 14, 2022, pigmasosyan miya in 450th arrival na po ning apong mapamakalulu or the Holy Cross, the Santa Cruz, Yes. Kenny po King Lubao. Opo. Apong mapamakalulu, pakaluluan mo kami. Yapin po Uling yan, inuneng eh. 1 year Yes. po, 1571. 71 niya po dintang. Opo. At Added info, Charles. Of course, ako na po rin kalingwan uling magtampo na po kakatamo. Regular listener na po ning Kwentuhang Katoliko, ing kura paroko na po ning San Rafael, Baruya, Lubao. among Ferdy, Mangulabnan, your kabalen from Bahay Pare. You know, Charles, correct me, ang added information, ulipin pong Lubao, San Agustin, ing tinuking parokya, Charles, 1941, is San Rafael Parish, Baruya, Lubao. Ngayon ko pa balo, mumunaya pa pala ing Baruya, king Santa Cruz. Ing Santa Cruz, among Ferdy, yan na, ginigreet ka na po namin at congratulations po among Ferdy sa buong bayan ng Lubao dahil it's a cradle of Christianity in Pampanga and the parish, your beautiful parish of beautiful and good people, San Rafael Baruya, Lubao, was established on August 17, 1941. And then, look at the, Charles, the founding parish priest was Father Arsenio UC. Balo mininikit Charles. At sinunod la po, Father Silvestre, Father Monsignor Serafin Ocampo, and Father Emigdio Tuanyo. And then in 1951, 10 years after, May 21, 1951, the parish of Santa Cruz, Lubao, followed, was founded. The first parish priest is Father Melencio Garcia. At ing panganita siya sa panahon na ita, ing tauling balo kung maging parokya is the parish of San Antonio, Lubao. in conversion of St. Paul. Yes, San yes. Pablo first. Yes, Father Gabi Mercado. So, lo nyo no puring meging, lumbaga,
anyang kandaba tetang maging daughter parishes na o rin puring maging daughter parishes na ning Lubao. Ne po mumunaya po ing sa San Rafael Baruya, sinunod ing Santa Cruz Lubao, then ing San Antonio Lubao, at ing conversion of St. Paul, King San Pablo. These are the 4 daughter parishes of the parish of San Agustin, which was established in 1572. At mag-break tamo pa pong pasibayo, pakiramdaman tala paring mapilan apaganaka ang popuing kantang Tango Kami. Madalas na paghugas ng kamay, pagsusuot ng face mask, social distancing, kasama na sa buhay natin, kasama na sa new normal. Para hindi kapitan ng anumang virus, dapat isama na rin natin sa new normal ang pagpili ng kapeng herbal, kapeng natural, kapeng nagpapalakas ng ating immune system. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. May spirulina, Korean ginseng at agaricus mushroom extract. Natural na sangkap na maganda ang benepisyo sa ating katawan. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Buti na lang kung wala itong kidney care, siguro nagda-dialysis na ako ngayon. Nag-miracle na dahil dito sa kidney care, nawala, maganda na yung creatinine ko. Ang Kidney Care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Dininom ko yun 3 times a day. Maganda yung pag-ihi ko, hindi dati na parang masakit yung pag-ihi ko. UTI ko nawala lahat. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Malugod yung makyabe king kapag masusyan ning aldo ng kebaitan ning kikatamong kapatid, Reverend Father Enrico de Guzman, ganiting kalimang aldo ning bulan na ning Mayo. Ini po yung kayong Talasuyo, Florentino Galang Lavarias, Arcibispo na ning San Fernando, Pampanga. Iradyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, PWBL 91.9 Bright FM. Makiabe king pamidaon panalangin para king pamigaganaka tingal dona ning kamatayan ning kakatang kapatid, Most Reverend Emilio Sinense, DD, kaniting kalimanang aldo ning bulan na ning Mayo. Inipuing kay kayon Talasuyo, among Dong Lavarias, Arsobispo na po ng Arkidiocese ng San Fernando.
Tango kami Ginoo, king mission mo. Yan po ing kakatang kapakibat king Diyos, king kapasalamatan tamo, nginingaldo iti, at karing daratang pangaldo, king kapigagan na kantamo, king kapatadinalan at 50 anibersaryo, ning panyatang ning Kristyanismo, keti king Kapampangan. At from Maynard Pineda, how about po itang senyor, apong senyor king Guagua po among? Pinane po kayang banwayta? Well, we will see that king pamagaral, king kasalesayan na ning kasalpantayanan karin king Guagua. Metong yan Makulada. naman po karing daraywan dareng dakalati Yes. po. Ito nga na po. From Melinda Carion Santos, pakigreet po ding pamilya ko at ing kapatid ko Mercy Carion. Honorable Mercy. Art Salalila at pakipray po. Salamat. Board Member Art, God bless you po. From Lita Guanlao, among kumusta kayo po kanu ada ding nurses, dakal kami po balu at talaga po kanong lodi kayo at dyang ala ko po ken makiramdam ala ko po ken ni makiramdam la silent listener la pala ken. Kayo po, God bless you At po. malungkot na po kanu po tang ala kayo. At maya pa oras po karing kapatad king Pampanga Provincial Jail ding security guards na po ning Mother of Good Counsel Seminary, Arsobispado de Pampanga at ASF and DSF buildings, Mr. and Mrs. Maximo and Cecilia Arcelia, Tita Paz de Jesus, spiritual children of Padre Pio, Cherry Pie Salon ning City of San Fernando, ding frontliners po, lalo na ring healthcare workers, kang among Lodi, among Floran Cortez, kang among Jojo Franco, my parish too. priest na po. At greet ke po ing anak na po Tito Florence Texon, birthday ng Yeni. Happy birthday kang Renz Jomar Texon. Ayan. Magpansit la po. How young, Renz Jomar? Happy birthday. God bless you. At makanyan mo rin po, susundo po ing kakatamong panagkat, ban kanita po ang tabayanan, suportan po panalben at pakiramdaman ng programa ning kakatamong arsobispo para king Synod on Synodality, ing makiramdam Archdiocese of San Fernando's Synod on Synodality online listening session. At ing tutuking episode po bukas ne, May 6, Aldo Viernes, Kayabe po ring kapatid tamong kayanakan. Alas 7 na po ning bengi. At pasibayo po, ala pa mo pong King Lagyo ng Jesus bukas bengi Bisiya na po yung Paris, please. to give away for the Synod on Bisiya Synodality po. program ng Apundong na po. And then on May 7, members of the Pampanga clergy and religious along with Laico Pampanga respectfully invite everyone to a solidarity walk and holy mass nepo at ini pong event ay ni 6 the direction of our Lord for Filipino voters in selecting candidates who value life, do not steal, and would stand for the truth. The gathering also reaffirms the various groups' support of candidates based on fruitful discernment. At magumpisaya po in Solidarity Walk, King Santo Niño Parish, San Fernando, alas 5:30 na po ning abak at maglakad la po papunta King Repository Chapel ning Virgen de los Remedios as they pray for a peaceful, orderly, and fair election. At maganap ya po ka rin ning metong nga misa at around 8 o'clock in the morning. At iti po, mabroadcast ya po karing kakatamong Archdiocesan Media Networks, ing radyo po, ing Facebook pages na po ning diocese and ing kakatamo pong radyo. At karing aliwa pa pong detalye, makapaskilya po yung poster, king Facebook page ning Archdiocese Tamo at ning kakatamo pong radyo. Antabayanan nyo la pa po, ring tutuking programa, alas 3 na po ning gatpana po ning Chaplet of the Divine Mercy and Litany of the Saints. At kaybat po alas 4 ning gatpana po ning Usapang Biblia with Father Jess Layug and Professor. Brother Boyet Celso Mamukod. At kaybat po alas 5 ning gatpana po ang tabayanan tayo po ing misa for the 450th year of Christianity in Amen. Pampanga. Apanimuna na pong Archbishop Florentino Lavarias live from St. Augustine Parish Church, King Lubao. At ala pong barkadahan kay Kristo, pota pong bengi alas 6 na ning bengi to give way for this celebration.
Pero ita pong alas 7:30 na ning bengi po tapo atin niya pong special episode ding It's Psych Time with Sir RJ Giao for elections 2022 na po. Wow. And then tomorrow Friday, May 6, 6:20 in the morning, makabroadcast ya po ing misa from Santo Niño Parish, City of San Fernando. Alas 9 na po ning Abaking Public Service Advisory. Ating kakatamo pong 11 a.m. Amisa King Radyo bukas. It will be offered for clean, honest, accurate, meaningful, and peaceful elections. Panimunan na pong Reverend Father Antonio Dizon Atole of the Society of God bless. St. Paul. Thank you so much. Dakal pong salamat. Luwid dia po ing Kapampangan. Magrasyang aldoy ni kakatamo. Puling bitipon-tipon niya ing Archdiocese, kabera puring pari, king Lubao po tapong alas 5 ning panapon para king pami pasalamat king aldoy tining paming panyatang na ning kasalapantayanan. Kang Melody Mang Uring, always take care, stay safe, at Tangabel Mang Luding at Mami Helen, Deacon Tita, ating egalaga na pong kakalaguran. Ulitin ka po ang pagbibigay po kay Reverend Father Ferdinand Ferds Mangulabnan, ang kura paroko po ng San Rafael, sa San Rafael Baruya, Lubao. So, kakatangan po, maya po oras at Luwidia ing kasalpantayanan Kapampangan. Kilaguning ipampuningan anak po ng Espiritu Santo. Amen. Ing ginumanatili kaya At kayo, keka antimuri. manalangin tamo. O Diyos, malugod ning igpa, miras na naman po ing oras ning kaya kaming kapamunan, papasyag ming tulami kaniting pikalub mong pamikatagon, ami sabi-sabi, mipapagkwento at miragdaga belwan dikil king kaya kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mo kaming sana, lalo na detang kaya kaming akakwentuan, ayat syukaring karelang pibale-bale, pipagobran o nung nulaman karin ngeni. Paratila sanang maging masaya, pauna na naman ing pamanatili mo karing karelang puso. Ipagkalumusan na karela ing maya pakalusugan ing pamikakatawan at kaladwa at layon ilawit mula king nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin lamang karamdaman o daralan ng kasakitan o nanumang mabayat akabilyan, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunos. Yapagmingan kekay tiking lagyo ng Heso Kristong kekaming Ginoo, magari kayabe mo at ning banal na Espiritu, manggaman kingalananga. Amen. Birhen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Pakaluluan mo kami. ating ginumanatili kaya kayo. At keka antimure. Bendisyonan ako ng Diyos, Igpa, Anak at Espiritu Santo. Amen. Dakal pong salamat kay kayungan. Enjoy the rest of the day. Keep on praying for an honest and fair elections on Monday. Ini po yung kayong among mon, pasalamat kay kayungan. Ati Charles po ni Mamun po.